Yes. Ije mono kamuna ndegu musisi webesi America. Obonye na pozi no si. Julius Mortajo, President GM Inter Promotions. Then I did a meet Anya zizenu nekonu nanye bidonu jebenu na America. Philadelphia kanyibuzo jebenu wejegu anyino. Equator kanyibuzo bidegu. Chef Abu Opele mwasi uchi Manebo silina ziwene kwa juno kuwa mwishino No neba zi mebezi eguno Kansi jagono Manandi madu dilimbatano Andy Frank Ezi mwasi na siado wediano Nyana namdi Mo wetano Obele mwasi ahabejeno Abibokwe Ezi mwado nonoga dino Oga balono Kentezi neguno ndeze nobele mwanoso munechenu wamano Emeka mwana bilinu Ezi manu bilinu Onwazi okechiti biano nidi mano Ekenediliyo Anyeje beze na Los Angeles Madu kanyiche kubelu na nyelu gonu Dr. Solomon Obele mwasi mwijeno Onyomane kinega kileno Mananambi mwawe tali sokwano Obele mwadizi manyi jenari biyo Boom boom Dallas inava nozi nechenu osilinu Ezi umundo osilinu banyanu Ezi kwa mwabu selu no italiano No doboro Ezi munyabu selu na ziano Iwenu Echile na baso Akili ogidi kabase jeno na wanokwanea Daniel Wachuku mabili na bokisi jenu
Anye Luciano no Justino na Madonna funu obele nwanyi no nyamani disumo Bridget wanyama anyi necheta nyidi melani New York na ndi mmadu na aziano na basa zilafano no buzi Dr. Kwash Ndị otu ifele nene n'ifele ada emegwaba na bazụlụ ori ma na ba gburu mmadụ nọ kama na ọ bụ na mmadụ chọọ ka o mebizi afọ osiri awesi mba omeme ekene 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 nyunu nenu ụwa mụ Ezi nwa eze ji na Chicago ka ị nọ Vivis Bob Manuel Emma na Equator Chicago ka ị nọ Nunca vivemos na lleno nenu Nejesim jejeno na Connecticut Obele mwaso ni mwoka bone azi Eze kwesili Obele ogomno Connecticut Cubano Nani Luka Boston Anye luze na Boston anya mazi nani jeli kudo ni mwado Obonye mazi fe Mbano Manezi mwoka kwa no gidi nazi ano Ema Mwoka kwa na mkwelo gidi Ejebenu nudanu Anyi lulu n'Oakland na Madoni Samio na New Orleans na Madoni na Baja Ezi mweke na Mobia na Awka Doctor Obalodi Naziano, Navasi Moberano. Na Houston na nyi was a mother. Actor Orabo Opele Mwasi Oposi Unwalabiano. Ndino yino Emeka for Emeka ngubana bilinu
Emeka mwana bilioni Oki baby no Obele mwasi oketiti biano No sili na ndiegu anekenero Nifime la yerikano Na chuku kakozi Madam Helene studio in America Unicorn Recording Studios na Connecticut, the constituent state in America. Unicorn Magazine in America. Kenelo moimo Larry Mo Mama Okay, ladies and gentlemen, from Unicorn Studios in Connecticut, United States of America, especially from the Constitution State. Now we're saying goodbye. We'll be with you once again. On behalf of myself, members of my band, Andy Frankel, Namdi Mowataro. It's okay. We'll be with you.